community baru dan ada Indonesia semua ini lain kita ubahlah ada ini kita nama ini dalam dalam ini nama dalam program ini Food program Seng Samla dan kita yang kabar ini kada dan ayat kita berdua di dalam. Ini nama hal tempat berkumpul bersama makan. Ngayon masuk ini berjalan hari step banyak lagi hari pulau ini nak minta berjumpa kami buat dalam basic fund dan sesama nak berjumpa minang tepatnya hari pulau pinjam jadi mak ini yang kita tahu mungkin ini dari negara negara ini taksi IBA ini program dari dari hui bahawa kita dalam ini ada di tahu macam pertama perkara Samla di dalam mendapat persiapan tertuju di dalam ini berfaham persiapan cinta hati keskom yang kasih Samla dari IBA ini teman-teman ya kita berjumpa yo hari ini bisa dengan kita yo ban tidak kita kita ban yo akan berkomunikasi mengenai ini kita kali ini mulai berkali hari ini kami ai sebenarnya Samla Katholik bagi dengan long dan Samla Katholik guru bagi Mbak Mitiba Samla Katholik kami tidak bisa berjiji ke guru dalam hal sebelum bang dan bentar yang bagi hari berpokai bagi itu ia juga tidak menolak pada hasil syuhud kami jadi bangala semipan yang Kris kutuai ini kutuai ini ini kalau kutuai ini karena iman suni kalau kawan suni hati dia kebarnya tuai minta jimbang suni berasi bagaimana kawan suni membangun hati sendiri wawadilan ini sesuai hundred ini dalam sini aman ibai macam dengan bangka penisai itu nak mengkaji wei kampa ini akan cinta cinta hati semua Kublai Maria, ada siapa tuan para kui panting te, malam pusok pojang para Yesus, Maria kui kumicong le tuan ta singkong mentara pojang sini amen. Tuan dan kita berdiri, Kublai dan borong berdoa ini kembali kami jadi Pak, aku kami sekoi, and you are Jesus Christ. Pakat pragaong kani kalong kasni kaba utrahi ulathaw dong nirisa bagin yakemen haka kastap kabasuk bat kabakamen yapi baro nyai mu yo blay try kanrat na kabenta jong kani kasni kabamenta ngipdang subha yapi ba syakani ka food fest and games kabala penyat de Seng Samla Katholik Mawtawar Parish kom achieve guest jong kani ka program jongi menta kasni hakani kapor makarpa di Father Rangba bain sumubha ban ai iwe ijan ibarat nakum kedak jong kajing pedang sumubha ya iba de bor pathaw hakani kapor ni pedang sumubharu i Father Ambrose Lamin ibalong i parish priest jongi kum u guest of honor jong kani ka program jongi menta kublai shibun Father na pedang sumubha ya i Father Michelman Suja ibalong i spiritual director jongi ki Samla iba jayalam nanti yangi ki Samla borobor na pedang sumubha ya irang ba shnang ibaladon ibala pelat por kenang bandon ringkat lang batni hakani kapor kabamenta Napedang semua baru ya kirang ba balang secretary balang ki executive members jong ke PPC
nangta yaki President Secretary jong ka Seng Rangba Seng Kentai bat ki khna duwan rukum ju bat nga pedang snubha khamtam ya baro ki samla ki balawan na baro kha santali ki CMC jong ka parish jungi hakani kasni ka bamenta ni kermen bakin sanang bun ki bansawan khamshibil to blehi un kur do pi iwei pa iwei bat ki kam ki jam jong pi baro kin yai bet yai renti yo kenran wai kini kasni ka pernai kasni ka basai ba khamtam ba basai hakani ka Sengi kam tambe ya ki samla ki badan ya kan di jing temu ban peluang ya kan di food first come game fundraising na banta chong ka seng nadap da jisu ka bakrau ban don kam tambe ban ji ki samla babun na du na umpling na step ki la ya poi na umprau ki ki samla na ka shnong pe ki bahab bu ka paris chongi Banda kaji kami berkerau sang tambe dengan sultanat cibure ya pi ba toi berpatau MDC beri mujungi pila pedang ya kajing khot kaba nga syuhun akan sem wan bana banyak kendu ya pi nga syuhun ha bagi samla ki kwa banyak kendu ya pi kwa bana khot ya pi kum chief guest pi pedang ya kani kajing khot ke jongi kum ki khun samla kum ka parish kadon kam ya syibune ya ki kun samla bandiang hal kejong kejat kaduk sahi kawan kong ngipai ya chief guest kejongi ibatai berpatau ira syuyakan mentan apa office membasau hajar mun kila ai kam ai jam ya ki kun samla ya ki rurong ba ne ki kenthai ki nong snong jong kari kejongi ka paris idan dapat sistem tam menta henry pilale ya kani ka first Food First Come Game Fundraising. Takadau kandi kan sak kan mau junom ba kandi kan pen EAP bang idei banjeng halong jong jat ngidei ban tresitom ngidei ban shulaj pan kat saba lap nani nanu klan da pediswa ya kadak jong tresitom ba kumjur kam tamai ka bakwan ka bakit sadon kata ka kendai chipau korwei ka convention jong ga zone 1 hang ni hapo like hapo nong ko lo ki jongi CMC nong ko lo tidak aikin war kilat klenti kade gani kawi gudang kong ba kin pelong ya kani ka feed ni kani ka food first kublai sibun kublai ku kedua ya pi we na du chief guest jongi ki pada ki jongi ki nong tre balang nong tre jong ka chinong du ba je pi ki ko samla paro kublai ku kedua Bat Muslim Seng Samla Katholik Parish Mawtawar Kublai Sibun. Kebening kong ni ngongu you boleh balai gini ke step ke pernai mau ke step telang ke bayo ke sini ke besit ke besai ya ke baka Seng Samla ke bayo pen long ini ke program ke step ke pemerintah. Ai kublai khamtam ke pamsiem I Father Amrus Lemen belong Parish Priest Katholik Mawtawar. Kumbang long menta kun Samla Bain nidan kambha ya pi Nomor pi pidi ke lawe om tang jong ke balang pidi ke lawe ru jong ke ri ke japan reu ya ke banak liang jong pi apa pi sim kia ban pet ya ke pha ke met hapo ke yeng ke sem ke jong pi hapo ke parish ke jong pi ya ke ba pin yo ban yarap I kun samla kham tam ke beri ke liang mensim ke ta ding kong san tam ha ke por pemeta namang I ba ke perthai jungi ke perthai ke tap tang na ke jing apa kat chabangi phai kidan tak jing sudah ngai kublai yepi bau boleh kurku ini sini bat ngai kublai ru Seng Samla kum kadak jong jing dan betalang naga betakan ke fundraising program ngapar kerpat I presiden binwan sekamat ben sim ini song pisai berit ibangan ai naga benta yepi kun samla naga betakan ke program kepada nam takan ke sini kublai pun bangan ai thank you hakan ke sini bamta tiang ai ke jing smogu ka jing ai kublai khamtam na benta I chief guest jungi iba te bor patau belawan ban kersan lamingi hakan ke por ni smogu ru na yai Father Ambrose Lemen Parish Priest jungi ka jing smogu na benta I Father Michelle Mansuja I spiritual director jungi bat tangki ni ki ketir kublai sipun
Dia kini kapor governmenta ngakerpa di chief guest juni iba tibor bapin ngobha ban wan shakmat bat ban kot ban kap yau te urban hangtei kum kadak jong ka jing pleno ya kini ka program juni ka food fest and games ngakerpa di fada ramba ifada mishelman di ramba shnang ya baro kilamba bat kilong keme bapin ngobha ban senran lang ya i chief guest juni ban play ya kini ka program menta shopping instant kan ni saya seli berpau je songo yo boleh boleh ni kan lat hang ni kapor ya ka bagi kun samla ba i je ni ka balang Mawtawar Parish ki on pelong gering food fest to boleh kurku ya kan program keberang jing tu ba bangi yo ban play ka hang ni kapor lengkap ba jing kurku ban jerong Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle. Dang lagi deh. Dan selah, best usang selah, best usang selah. Poin telah, ayah pernah. Kali ini kecaya ya, biryani. Cado, ketupat. Tak ada tu cado. Ay Samsung. Surat no. Sebab sibit. Apa tu sibit? Oh, na. Oh, biak. Idan tu aja. Dan kado asir, asir telah, kado masai terkam, ada capsir, Ada masih so. Ay sisok tu masih terkau. Tak,